Brač je postao otok koji će biti primjer drugima na Jadranu. Bijela zastava tjera čovjeka da se još više potrudi u zaštiti prirode. Čulo se u Supetru na plaži 3 mosta na svečanosti podizanja zastave. Ovdje je, dokazano je, sada i podmorje čisto. Otpad koji se nalazi pod morem, on je tu generacija. Mi stalno ga više ima, naročito plastike. I to je nešto što treba konstantno održavati i sanirati. Ima 70% plastike nalazi se na morskom dnu. Ovo je inicijativa da se počisti hrvatski Jadran. Splitsko-dalmatinska županija i ovaj akvatorij i njen najprometnija je zona na Jadranu, ne samo po putničkom prometu, nego i po broju nautičkih plovila koje svake godine ovdje borave, odnosno koriste ovaj prostor. Zato nam je jako važno da je cijelo priobalje ovog akvatorija pod najvišom mogućom razinom brige. Bijela će se zastava uskoro zavijoriti na još nekoliko bračkih plaža. Sljedeće lokacije su na još jednoj plaži u Supetru, u Mircima i Splitskoj. Evo, mi se također pripremamo, krajem 4. mjeseca bit će podizanje te zastavice i učinit ćemo sve da tu zastavu stvarno i zaslužimo. A nakon bijele zastave u Supetar i već otvorene hotele stigli su i prvi agencijski gosti. Snježne austrijske Alpe zamijenit će na 7 dana dalmatinskim suncem.